Awe, mata kok kak sedih neneng he. Hai kak ada daging wahako si uring he. Nak bena sapu dagiku lo jadi wahako pak wisek kena kamu runtu iko daging kurban do. Wih, terima kasih banyak BTD Pak mau hangat daging he. Wih, terima kasih banyak. Hai, 5 urin dagiku. Musaman kalefa na safie 5 uring pak si lele tu me parenga dagi tawe ke gani ro wala to aleu wi me 5 uring kama sena mondo jiro naja kon nak bere-bere toyu ya terpaksa wah aku pak kada kake wi nak kawan runtu nenen dagi nya dua toko oh nak memang gau runtu hiya dagi mbak dertina ko jandale di bolana tawe lo manre di heni 5 uring kama sedagi kuria hai nakwe gana daging beti nakwe ga daging kurban muruntu hiyo hela 5 na hatu uring ega pahia ya ropa kuembe pa na sapu dagiku lo fa tamatoan na jana na ke kung kalau masyaran manre fa anak ke tundria posi anak tundria ta bosil ke tundria na nelok manre dagi kukuron na nelok manre manu na to nelok manre burasa na to nelok manre bepa akada mani bahake jami ki repot tantai wam misalnya kita kasih kak mau kak maserawan lo tanta iyo he apa kumito na nga ke kukuro lo nak nete dalo repot kami may masyarawang apa kumito na ke kukuro lele siara tuimu ne mo mintawa siarawang apa kumito kukuro begitu memang iyo lucu-lucu di kukuro anak kelo neneng pa elo ki masyarawan ndak mau masyara makan atang repo kasih na jadi harus pi kukuro mapasadia doit tado Rp1000 kasih Rp1000 pak biar Rp2000 wita dia regno lihat tos di sama rendu kasih na bahagia lo he dita jadi kukuro anak ke tu na nelo masyara andre lo meni masyara doit jadi di funana bola ro kuntiaro kasih na di pasadia video kita Rp20 kasih Rp10 dia rengi marnu nih jadi nak neta na repot tidak bisa kasah kong kana anak masyara pa doi mani dia rengi jadi hebat kok paku kukuro dihajak menenana ke jadi nanti selade tidak bisa peneh arni ufilo nanake jadi nak sing di masih rike kalau lopo itu matu anak pakuro na syarita ni matu di silona ke begitu ki dulu waktu tak pergi masyara kita bilang mau kak masyara uang na cerita matu tu kalau lopo ni mulusu tu di anak ke kukuro om kalau masyara hebat atau sedih anak ke kukuro lo lusu di takasina ada terang gitu pada lo masyara kasina mi masyara uang sama aku sih dulu telepata shedi kilo kung kita kurang onga kasih namilaw uang ke tanta jami ki repo jami ki bikin kangka makanan karena uang saja kada kawi masya tau ditakukuron anak ke sapa doi lo kasih nadi masya sapa doi kukuro iyo pas tadi memang udah tado sebunuh kalau siara doi kasih sebunuh iya jiko ya tuh ya di bola urti na tuh ya anu mau na makanan jina minta apa nih sekena kadoi ku ya urti na jadi kong ke silo-silonnya tuh fitri yo kada tuh silo-silonnya fitri ke jami ki minta uang di mama nih fitri lo pak ndak ada tuan na makan ke saja aku jadi koku di bola itu yo bepa jinandre bahang lucu-lucu na tanya revo anak-anak kiloti na bisa nih proyek bak lucu-lucu